Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah karena Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan kita nikmat. Beribu-ribu Allah berikan nikmat kepada kita. Apa yang disuruhkan untuk kepada kita tiada lain dan tidak bukan kecuali hanya menyembah kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Tega tapi nyaman na pong Allah Ta'ala riya sakar sehingga mata na iaje mata na ulo untuk pasujui lori pong Allah Ta'ala. Sinina atau tapan na pong Allah Ta'ala kehadir. InsyaAllah di dalam kesempatan kali ini saya akan berusaha mengangkat sebuah judul, yaitu firman Allah di dalam surah Wal-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam surah ini Allah bersumpah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Jadi rilalanna ya surah pong Allah Ta'ala malakda natanran iyar watui nasabak mega sijita umat salam pada tak rupa tahu tak kalu dari tujuh na waktu sampajangi yang kamu piakui darun waktu sampajangi yang kamu piakui galung mengopi pengalah Ta'ala rilalan na masjid melalui muazzin. Allah katakan hayyalas salah, marilah menunaikan salat. Kemudian hayyalal falah, agar menuju kemenangan. Supaya angka ki menang. Makin hari ko angka ki masampajan, angka ki na boleh amanangan lino letu akhirat. Atang tepat na Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah lanjut di dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua manusia berada dalam kerugian. Siapa yang mengatakan? Yaitu Allah. Bukan perkataan Muhammad Amin, bukan perkataan seorang ulama, tapi ini perkataan Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, semua orang berada di dalam kerugian. Anak-anak teman-teman makundek ruangnya kemana ngirilan na'aruf. Sehingga Riyasan munduna kong Allah Ta'ala degaga tahu dina sesekali aja makada iya mutameri lalanna ranaka iya lagi mutameri lalanna suruga na susalina kuya bagi nang kana susalina to mutameri lalanna suka aga nasun manas-nas sama kada anjabak-jabak suku nataro pengala ala hilalan na suga wi magi nang kacedelat da amala utiwi
Maginan ka cedela da sampaja sunnaku, maginan ka utat ta sampajaku, maginan ka magkanda ka. Nasasali, tapi bagini yara tamutay rilala rana kapacalan na Allah Ta'ala kera mabantalangin. Aga na buwana rabbana puang. Abasarna purawita ni pawita ni tawe ni calla. Rilalan narana kera mabantalangin. Waktu na turubang na lino na pwede mita ano adorakan ka nirupang idawa umatan na nasubak para api. Ang kanirpa ipacala-cala tayo ipatrasa-rasa irang parang paulong na. Wasami nawing kalingan ipuang. Ang napuada. Puang pala suka pe marilino melo ka masampaja melo ka mapuasa. Aga na sa pangalata na dami lang umuro balampi magin ang pamilo ko to. Ba't di nagagalalang at ubaga. Wala ako at ilagin. Sinila at ang tapat ng pangalang talag kahari. Saya berikan sebuah perumpamaan na kepada tata. Ang kasih di makun remat tampu. Iyaro rilal na tampu na ang kaanana. Iyaro anana irita na ripang Allah Ta'ala makada anak melo ki aji. Aga nasang iyaro anana ajabawan na po. Magay melo ka magulo na dito kagalapangan ilal bobuan ito. Bahkan joko matoka na de gagaji ko ang kaje na indo ko. Nasang yali na tuli ako'y lalababuan na indo na tuli milo mo. Sehingga dek sineling aje ako'y pangalata. Yara na irita na sila pangalata lang magkadaya na melo kigamata. Nasa radya na buwan. Magay melo ka manunton na dito jika ka televisi di lalababuan indo ko aja bawon na. Walhasi di sinalay mata ni pangalata. Yara na rindan sa di pangalata lang magkadaya na melog gigajari. Nasa ngadya na buwan. Magay melog ka masumbi na dito jik gaga. Dara rin lalababuan ito kacabawan na buwan. Pada akhirnya 9 bulan 10 hari jadi yara labok anak-anak. Tambah punai aja, tambah punai jari, tambah punai mata nampi ni malat dak rasa sale nama kada puade gaga guna kutur libu na lino nari kode gaga iya aja kode gaga mata kode gaga jari kupuang. Aga rasa pengalata lawat wasang ide memperluangi. Dari makanan bapale suka pe marila popuan indokku melo ka aja melo ka jari melo ka mata. Aku lepak ni rumah tu ni sering na pengalata labi untuk kerama batalang itu pale suka pe marilino melo ka mas degang orang paraku melo ka mas sempaya talagaru. Begitulah perumpamaan. Kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr illa sangadina de na malat de na sassa ale na matur ya sering na Allah Ta'ala ya naritu taumatampo si pengajari dituyun na decenge na niya sa barakenge sebagai kesimpulan maka dah makupange pada tasassa me menyale tajak kamana matu aku pi matur ya sering na Allah Ta'ala na pakimih lo kerama betalangi di nagaga angka na way matata. Biar aku nirkah bala ada separing ragu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah.